Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay Kapitan Enteng. Anay ka, anay. Anay. Sige. Ikanak iti kwarta si kalakay. Anay. Ay naaw ang kwartag burdagaol. No kasta nga rod, bugbugan Ay, ka. sige. Itad ko ti kwartak. Ala mo, basta di nakdangran. Kasta! Rumbang akabutang nak. Takagap-gapok ije pagbaludan. Maray, nadamag mo di agwarwaras nga istorya dito'y barangay tayo. Nagadumot tagwarwaras nga istorya dito'y barangay tayo, Mare. Ay na, nakarwar ka no di balod at taga ije purukmay. Ni Burdagaul, kat adda dinanog-danog na alakay. Ni ngay lakay kusmay, Nakarwaran ni Burdagol? wan ka na umaray. Kano nagado ti pinatay dayjay? Ay, sus, makapanirbeos. Ay, tiyak ko makayatan ti rumwar ije balay may maray. Kat, apay nga rod arimwar kalata. Inturturad ko takasapulan. Aya, Kasapulan nga umayak umutang maray. Ay nadarasam, pautangan na kaun, tama nga noumay ni Burdagaul. apuraan nak kat pampanunot at pailaang no pautangan ka wano saan. Ay namaray, saan kan nga agpanunod? Ay umayon ni Burdagaul, kaya't na numapatay na. Nasken nga galerto kayo atanawd. Apay, Kapitan? Nakarwaran iti pagbaludan ni burdagaol. Ha? Nakarwar ka no? Nakarwaran jay nagado ti pinatay na? Ay sus, nakabutbutang-butan. Papayakas taon na itinirgos mo, Chip. Pumatay day jay. Anya? Ay, pudno ti imbagan ni Kwarog. Butbutang. Ay, nakabutbutang nga ron Ay, mabuti nga kon. Sana balay? Natuturad tayo matatanaw sana ya. Kwa, sige lang tinamurod, Chip. Nakabutbutang. Ay, saan kayo kadi anatunayd? Kwa. Saan? Saan? Wan? Ay, agpapahada tayo gahiyam. Anya ti nagpapadaan yaw? Kuang kail. Kunak anaturidak, saan gayam? Mabuti nga gayam. Ay, agpada ta, Chip. Wan? Iswa ka na yung tanga kadwa. May saladanog ko kan ni Bordagaol. Maturog adagos Katno ado ti pinatay day jay. Nay, apay ti ko na mabuti nga tuyang. Mapadasan na lang dahil left and right ko akit. Tumarayan adagos. Unay katalastog mo, madang. Ay na, tuyang. Ibagakkan ka. Awan na pulos, makaabak kanyak no din nanugan di pagsasaritaan. Ha? Badong, ni Burdagul jay lumabas dito'y balay. Ay, tuyang. Irekop mo na gititawakin rin daw. Tapay? Karatalyaw dito ni Bordagol, tuyang. Aglimang ta. Maray, apay ang nagsapa kamot na namang rekap. Ay, mabuti nga ka ni Burdagol, Mari Banang. Apay, umay nakabutbut nga dito'y tersenap. Kano kanayon na lumabas dito'y. Ay, amang ano dadaulan na dagiti lakaw. Nagngato pa'y latisingising ni Apo Init. Mang rekap kamot tan. Ay na, nasaysaya at ay makasigurado. Ay, ala, pautangan nak nga rudan, sakbay amang rekap ka. Ay, unay mo tantikas to eh. Ni Mari Tuyang, may umutang. Sika umay kamot umutang. Sus, umayon di Bordagol, Maray. Ayan na. Ay, asidugan, iso pautangan na kung tagawid ako. Ay, sige, mabiglaan nga raw. Apay nga glamlamang ka? Nakabutbutang.
Anya ti kabutang maya. Limabas ita dito para daan ni Burdagaul. Naglalamang kam amin at tricycle driver. Nagtatakarot kayaw. Nakabut-butang tilangan na, Chip. Makita mo lang ma. Ag-nervyos ka, ha? Sana ka mabutang. Chip. Aw. Nga pa nagtatakal ti Tilmon Mao. Aglamang ako. Ha? Oy, usip! Ha? Apa nga ta? Ha? Ay, dakdakal nga agpaiso nga mitisak. Burdagaul. Oh, abay. Ay, sana siya tibot-bot na. Nalastog ka. Ops! Hey, bagta nakalisyak. Nalisyam gam ti danog ko. Ops! Nalisyak manain. Naglai nga kaglisi ko namsa. O sige, danugan nakpay talisyak manain. Sige, agu makadumanaw. Nayaban nak kuma. Ha? Masangok pa'y ayati agayam. Kat addan iti sangwanak ni Burdagaul. Kat dinanog mo kuma Mumut sa anak analay nga dumanaw. Anya nga ti paglaingam. Agli silang ti paglaingak. Anya. Uray danog-danugan nak. Malis siya klat na, tatabadaw. Sige man nga raw. Ops! Kunak tumot kan ka. Nalisyam nga agpaiso Ah, Lumabas ko man ni Burdagaul. Dito ayanta. abay, danugan. Una. Ay, di nakbot-bot nga ni Burdagaul. Tadyak kabutay. Aha! Sudetan tatabadaw. Umayain. Sige! Umasidag ka! Umasidag nga talagan. Siyak, dentilo lukwaman. Nadano ko kwarog. Syakmat itap. Ay, sos! Apa nga tatabadaw? Di mo matlinis yan titanog na. Kat agtay-tayak kamot na nakaslakang pusaw. Ay nainteng. Agnir-nervyos dagiti kabaranggayan tayo gapu iti dayjay a Burdagaul. Uwan nga ron. Ay, pura siya. Kahit may sursurutak nga agnervyos. Asino nga iti saan nga agnirvyos? Lumabas laeng. Aglemengan dagiti tao. Ay na, pura siya nga ron. Kaya't ko titumaray. Ay, si kapay kit din a kapitan ti tumaray. Kaya't mo amaamuan dagiti kabaranggayam at akrot ka. Saan Ay, disiplinaam nga minday di a Burdagaul Tapno di nabutbut ngen dagiti kabaranggayan tayo. Kas itay, dinanog na kano ni Pari Badong. Saan na nakalisay, isuan na ulaw. Diyak amo no nagsublen ti puot na. Ay, paray. Paray. Ay, Paray. Ay, mabigbig nakpay. Ha? Burdagaul, kaya't mo ta danugan ka. Ay, saan asak ni Burdagul? Eh, ni kumpareng mainting day tao. Ayun gaya. Ay, pasensya ka na pare. Medyo nakusnaw ti panagkitak. Pagkay saan tayo day di Burdagul? Tapno saan na tayo abut-butgan? Uwan man pare. Agin lalaing dito kabildatan. Kunamlan asino ang naturay. Awan ng ipag-utangak ba daong? Apay nga awan. Nagsapa ng rikop ni Marikwanang tamabutang kanukin ni Burdagaul. Kita man ti perwisyo nga aramida ni Burdagaul. Talaga Ado, aperwisyo. Umar kayo nga grunda, kweraw. Da kami lang, Angkal. Una. Si Kangay. Sakti kapitan pagrundaan da. Diyak nga rod makarwar. Nusan ka akadwa. Ay, nagtakrot kamutan. Kaduan da kami mutan, Angkal. Anya aya, ti pagbut nga nyo launay. Hindi nga rod Burdagaul. Sapay rabi ka no ti kayat na nga irurwar. Lisyan na kayo. No talaga mo't lang nga naturod ka, Angkal. Kaduan na kami. Sige. Mayat nagkukuyog kayo nga agronda kadagiti tanod mo, kapitan. Wala tapno mas napigpig sa tipir sa may. Anya nga'y taramidan yun no masabat yun ni Burdagaul. Na, ado ang masabat mi, dahil pa'y mga Burdagaul. Kano'y di dinanog na kano ni Kabadong kat uray na nagtaya-taya. Ay, sana mapasamak kanyak dahil ta kagawad. Nalaing kano ni Kwarog nga aglisay.
Nimot ka ba dong nalaing ang dumanawg? Si ka ngay mat kapitan, anyat paglaingam ngay. Nalaingak mat ako mugtar. Ay, nalaing kagayam ako mugtar. Nabayagan na. Ita lang nga, ma'am. Italaan na amwak. Anda magayam paglaingam, kapitan. Kasla ka siguro di action hero ako mugtaran niya. Nalalaingak pa ya. Agur-urok ni kapitan. Ngaraut. Saan samot nga grunda. Anggal. Agring ka. Ayan ni Burdagol. Agring ka. Ayan ni Burdagol. Ha? Bimangon ka matlatan anggal. Ayan nga ron ni Burdagol. Awan ni Burdagaw. Apay nga ron arining dak. Agrunda tayo. Maturog ka man. Ay ringin dak tayo no adaday siya Burdagol. Kasano ngay no awan? Di saan dak aringan. Naturog ka kanumat gayam idirabi inteng. Nangina na aklaeng. Ay, no agrunda, rumbang anakariing ka. Anggal! Anggal! Apay, islang nakabutan mo. Ni Burdagaw. Asina. Da. Birbiro ka na ka ni Burdagaw. Burdagol? Apay ka no? Kaya't nakano makita no asino ti kapitan di tao. Asino nga timpagam? Sika ha? Anya? Talaga mo ta sika. Hindi pa ila ko maparipadong timbagam Taapay mo't ngay. So katakit na Ay, sangwan nyo day jay abordagol. Tanay, adamanan din ang randa. Malaksed kanila kay Kusmay. Nangagmutimbagan yan tay anggal. Ada nangag bakwaraw. Naglawag jay ko na ni antay. Sangwan tayo kanon ni Burdagaw. Ikan nyo nga men, itipagnakman na. Inta na anggal. Sige. Alan mapan kayon. Saan nyo nga atrasan day jay abordagol? Sangwan nyo, tapno agnakaw. Kunamlan no asino, kumarit karet. Kwait. Ito lang, matikabalam nga ibaga. 1+1 equals 2. Naglaka. Tata ba daw? Anta kamin kini anggal kao. May dakatulungan. Ay, nasayad may pare. Talo tayo kontra may isa. O anya, umatras kan? Asino ti umuna dumanaw. Isikan kwaraw. Saklangan pare. Tagli sila ang tipaglaingan ni Kwaraw. Danungam nga rin. Kunakin ka pare. Bullseye. Sakma. Sikamutin pare. Siyak. Una, ipakita mo tikinalaing mo ako mugtar. Ay, wudan niya. Sige anggal. Ipakitam ti kabalam. Hay! Kwaraw. Talaga kadya na lang ako mugtar ng kalma. Kas makita mate. Apay nga, ito nagababa matikugtar na. Kung nagkapsot pa. Ha? Sikalangan tata ba daw? Ilip in right mo na danugain. Sige. Natumban. Aguray ka paray. Apay kastan ni Burdagaw. Saan mo't lumaban? Kan kaslag kakapsot. Mas dawak nga ron tata ba daw? Kasta naman ni di madanon da kayaw. Ada yung painom ko, Kwaraw. Ha? Nablangkaw, ti panunod na. Ha? Anya nga itim pa inom mau. Ay, kapitan! No agkay-kaysa kayo, agbaligi kayo. Ala, aksyonan nyo ti may papankin ni Burdagol. Sakbay nga umado, ti madangran na. Ala, sige! Ditang tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawanin nung labida tayo, anay! Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudok. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami, iting kay
panagdangay.